Pa na kraju u ime svih ovih momaka koji ovdje se bore i koji brane našu državu, hoću da kažem cijelom svijetu, nećemo da živimo s muslimanima, možemo živjeti pored njih, ostavite nas na miru, nećemo se smiriti dok ne dobijemo svoju državu. Ubijamo. To je naš posao dok se rat ne završi. I ništa ljepše, nema ljepše osjećaja nego kad vidim Turčina zavaljeno dole, a čeka me sljedeći njega zavali. To je idealno. To srce mi raste do neba. Hajde. Jedinica naša datira od samog početka rata, to od juna 1992. Dok je ovdje tekla ofanziva, ne znam, osjetio sam potrebu da budem sa jednom jakom jedinicom i tako da sam došao ovdje, naravno da pomognem, da dam od sebe koliko mogu, tako da sam i ostao u ovoj jedinici. U momentu zna se šta ko radi, na kom mjestu radi i kako radi. Porodica Knežević i članovi udruženja Beli Vukovi i ove godine izrazili su ogorčenje činjenicom da pravosudne institucije još nemaju odgovor na pitanje ko je ubio, a ko naredio i organizovao ubistvo legendarnog komandanta. Znamo ko je izvršioc i naručioc, samo ne zna onaj ko treba to da riješi. Zašto se prekinula istraga kad je bio Mauzer, zašto je Sredoje Nović i Brane Pećanac napredovali cijelo vrijeme u ovoj karijeri političkoj, a Mauzer kažnjen i Živko Bojić. Svake godine dosta smo tražili da imamo bilo kakvu informaciju gdje se nalazi predmet. Mislim da niko i ne zna gdje je taj predmet. Zašto političari izađu pred izbore i hvale se da će riješiti ubistvo, prođu izbori, nikad nije riješeno, znači, ubistvo. I tako godinama. Znači da je ovo političko ubistvo i zato se i ne rješava, zato što je još neko u vlasti. Upali smo njeve rovove, više smo tranšejima, zauzeli rovova dosta i onda smo otišli u njemu unutrašnjost. Niđan, on je u pušci imao 6 metaka, ravno. A iznad nas možda jedno 10 metara bilo je još 12 Turaka u rovovima. Oni su mislili da su u okruženju. I oni su počeli da bježe, to je 10 metara ispred nas. Počeli da bježe, iskaču iz tranšeje i bježe. 7 ih bježi ispred nas, ali nema s čime da ih pucaš. I onda je Niđan pojedinačno, to je zna koliko su to dobri staloženi borci. Pojedinačno, nije na rafalno, već pojedinačno jednog po jednog počeo da skida. U oktobru prošle godine mi smo zauzeli Moševečsko brdo na Nišićima, turski položaj. To je stvari bio strašni položaj, veoma dobar, ozbiljan položaj. Ali mi smo munjevito uzeli ovaj položaj, Turci su bježali kozdjece, bacali sve. Mi smo tamo uzeli džip komandanta Lovske brigade, uzeli dosta municije. Na EKM-u mi smo uzeli, samo na EKM-u uzeli smo nitroglicerinsku pušku, uzeli 7 automatskih pušak sve. I onda smo išli po njihovoj liniji. Bilo tako što ni na jednom bunkeru, a na mnogih u stvari bunkerах mi smo natražili takve stvari, stoje sečne granje za vatru, stoje džezva sa vodom, stoje kafa na stolu, perine šolje, šećer, sve. Mi samo došli, rekli hvala vam Turci, upalili vatru, skovarili kafu, popili kafu, išli smo dalje i to je bilo pravo šou. Mi smo nakon zauzimanja u Moševečkoj brdi ceo 3 dana tražili gdje su Turci, oni baš tako pobježali, mi tada sjetaš, ne znamo da Turci uopšte. Sin pokojnog Srđana Kneževića kaže da je ikome bilo u interesu da razotkrije ubistvo njegovog oca, to bi bilo davno urađeno. Međutim, nakon ovoliko godina življenja u zabludi, porodica je izgubila svaku nadu. On je dodao da za ovih 19 godina niko iz pravosudnih institucija nije kontaktirao i obavijestio porodicu u kojoj je fazi istraga. Prva veća operacija u kojoj smo i učestvovali je bilo oslobađanje Trnova. Tad sam ja bio komandant bataljona, moj bataljon dobio zadatak
pravac Boljanovići, Deljaši, Rijeka, Trnova. Trnova je slijedio Ilijaš, na Žuči učestvovali smo u bitkama na Žuči. Ništa su ostavili najveći pečat na naše ime, u stvari tamo su istekli ime, reputaciju i tamo smo postigli najviše. U bitkama sa muslimanima vi sami znate da su oni pretrpjeli velike gubitke. To možete i da pokažete i sliku, mi sami ste bili svjedoci svih tih bitaka. Iako je prošlo više od 2 decenije od završetka rata, uslovi u kojima žive borci veoma su loši. Kad gore nije bilo. Bolje je bilo za vrijeme rata nego danas. Apelujemo na vlast da borcima omogući da imaju osnovne potrepštine za život. Znači da mogu plaćati režije, da imaju hranu. Da vam kažem, mi smo upravljeni najsavremenijom tehnikom. To se i pokazalo. Nema nikakvih problema, sve ide, sve štima. Samo je bitno na vrijeme javiti gdje je najteže. Mi smo tu. Jedan od žešćih dana bio je jučerašnji dan. Ponovno su je nanijeli velike gubitke. Ja se nadam da nemaju više nikakvih šansi i da će ubrzo zažaliti što su krenuli u ofanzivu. Srpski borci popravili su svoj taktički položaj zauzimajući više značajnih objekata na ovom delu ratišta, a muslimanske jedinice nalaze se u opštem rasulu. Bila je tu i 151. i 131. vojnička brigada koja je bukvalno rastrojena na ovim prostorima. Kompletan komandni kadar smo im likvidirali, tu je bio načelnik štaba brigade, bili su komandir čete, 2 komandira vodova, našli smo im kompletnu dokumentaciju od njihovih motorola, razgovornika, karti, naredbi i svega ostalog. Ja mislim da će zažal što su ikad došli na ove terene. Ja sam došao više od godinu dana prije. U jedinicu od 1. oktobra sam. Jedan razlog koji je bitan za mene, došao da branjam pravoslavlja, došao da zaštitim bratjev Srba. Samo to, mrzim islam. Vi ste i prije ovoga rata bili u ratu, bili ste u Afganistanu. Ja sam bil sam od 1986. godine do 1988. godine. Bil sam komandir izvođačke čete. Bila teška borba u Afganistanu, šta da pričam. Teška. Jesu li se iskustva iz Afganistana mogla prenijeti ovdje? Naravno mogla. Ne samo mogla, nego i mora prinijeti. Mi moramo uzeti sve što smo naradili u Afganistanu, sve to. Momci koji nisu sposobni za nas, koji nisu pripremljeni fizički i koji ne mogu da izdrže sve naše napore i pripreme vojničke, u stvari ne samo to fizičke, nisu postoji i oni otpadaju vrlo brzo, sami odstupaju iz naše jedinice. Ako bi mi smo uzeli sve što mi imali u ratnom iskustvu u Afganistanu, bilo bi mnogo lakše ratovati ovdje. Zbog toga što teren u stvari veoma liči na afganski teren, isto brde. Tako. Je li bilo teže u Afganistanu ili ovdje? Pa, znate šta, bilo je teško u Afganistanu i bilo je teško ovdje, znate. Nema većih razlika, znate, samo što najgore ovdje to se turska artiljerija, turski minobacači. Ne bilo baš takvo granatiranje u Afganistanu sa strane mudžahidinov. Ali sa strane mudžahidinov bilo više диверсантских нападов, таких, знаете, факторов изненаđenja. Više bila minska opasnost nego ovdje. Nikad nećemo izbrisati sjećanja, to je naš brat, to je naš drug, ubijeni smo i mi dijelom sa njim. Međutim, što hoću da kažem, da se sve zna, da je policija sve otkrila, ja ponavljam riječi pokojnog šefa Centra javne bezbjednosti Mume Vukovića, sve je otkriveno i sve se zna, sve je pokriveno velom tajne.